अहानबदा मरुइबा पाव ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯇꯥꯇꯥ 407 ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯃꯒ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯥꯏꯛ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯛꯅꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ अमदी नेशनल गेम्स विलेज लांगोलदा नौना साबा अल्टरनेट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अमा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ संगाखरे खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नोंथल की मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरिबसिंगबु मोनिका सनासमना तराम नोक्चरी हौजिक पाव संतोन पिजरी Ngaseyu pung tararom tabada Kakching Police Station ki manung chana leiba Imphal More lambi ki Kakching Lamkhaida Dr. Memsas Clinic ki mayok nabada sorarom digi lakpa tata 407 Canter registration number MN04A 9635 ka Kakching rom digi lakpa Yamaha K10 registration number MN01K 83035 amaga thengzin nabada Yamaha K10 da tongduna lakpa miu ama leikhijai atopa mana waithangba Mafaigal tektuna sokpadagi Kakchinggi Jiban Hospital da pukhatuna laikanaraba matungda Seiza Hospital da refer tokre accident aduda laikhidraba miui adugi maming MD Sarif Chahikun apokpa MD Abdul Rahman kawe aduga soktuna laikanariba miui aduna MD Samir Chahitara taret apokpa Jaul Haq kawe makhoi animak sora makha lekai dikini mapa mapa machimanawni hare Tata 407 gari aduna Chandel district ke Lamkang Kunyai dagi 𝐁𝐵𝐿𝐻 mioi amagini gari adu Lamkang Kunyai dagi 𝐁𝐵 Beswa chahi kunmanga kauba nupa amana thorakpani Thaudok thofam dagi fangba pauki matung ina extend adu Yamaha K10 bike aduna Kakching lom dagi sora tamna lakpada Tata 407 aduna sora rom dagi laklaga wrong direction da thausilakpadagi khudong thiba thaudok adu thokhibani hare Thaudok thofam da Kakching Police ki team ama laktuna yengsilaba matungda asi bakchang amadi gari sing lakhatkre asi bakchang ki postmortem gi tamak Jenims ki mokta pukre Maitai Furupu tumna loshilage haiba maungda changsilakli baku ki terrorist na haukiba ahin nongyai matung pungani minitara rom tarakpa matamda Kakching district ke manung chanba suknu awang lekai da yamna mapangal kanba bom ama kapsilakpada yum amagi mangol ukhokten manakta taraga pokhaibdagi yum adugi saru khara amadi imungi pocher ki amang ata thokre adubu imungi mioi amata asok apandi nang haudre hare Mapangal leiraba bom adu suknu awang lekai de leiba Radha Mohan gauba ahal amagi yungi manggon gi matai thangba ukhong amagi manakta dari da ahobo makhol galoni na pokhai khibani bom adu pokhai rakpada yungi yumthak jinga ayamba faktuna paithoke manakta leiba polchai pum na mapum toy toy na kai khi hari adubo imungi mioi singdi ngarang dagi koki terrorist na maitai yumlakta bom amadi nomai kapsinduna landa ba horakpadagi yum thadoktuna Safagadaba mafamda hanana chen khibana kanamata lehaudabadagi sokhaudabani hare yum aduga yamna naknana khun ngakpa volunteers ngi bunker amasu lei bunker aduna adugina mamang oirapna bom adu pokhai khibani Kuki terrorist na kablakliba bom adu yamna powerful oiba 81mm mortar cell oiramba yai haina Bom pokhai fam adu da chalaga yengsilba police ki team na phongdokhi hare source karagi matung ina 81mm mortar cell asi security force na paiba khulaini kamdau na kuki terrorist na maitai yumlakta kablakli banu haibasi angakpa ma oye kuki terrorist na bom kablakli ba mafam adu maktada BSA post amasu lai hare kuki terrorist na kablakli ba 81mm mortar cell adu central security force na giloba oiram gadra haibagi jingnaba khungakpa singna phongdorakli National Games Village Langolda Nona Saba Alternate Housing Complex among ngasi Manipur ki Chief Minister Nongthomam Birena Sangakre Alternate Housing Complex sagabagi thorum aduda Power Minister Thongam Biswajit Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthoja Education Minister Thongaujam Basanta Kumar Moirang SCG MLA Thongam Santi Lamlai SCG MLA Kongbantabam Iwamcha Kumbi SCG MLA S Prem Chandra Khetrigao SCG MLA Sheikh Nurul Hassan Wangkai SCG MLA Thangjum Arun Kumar amadi tongan ba Department singi makok thongba official singsu sarkyake Alternate Housing Complex asi Housing and Urban Development Corporation and State Government ki senthang makhada Planning and Development Authority Manipur na sinlangduna sabane Thormaduga mari lenna Chief Minister Nongthomam Biren hai labuk lamhangda yung kai sabagi thabak lepiro
umang wamang kannaba hotnabada aikhoi puna gyan taminaba change ngasi aikhoina wariba si mamangi miwai singna asoiba aranba kya toramba adunane adubu matung taba lakadoriba mirol singdadi asigumba awaba si thoktanaba hojike mirol na kanna hotnaminasi amana amabu hunaduna leibagi matam nate ngasi sangariba quarter asida kana kana leigani haibadugi matangda athuba matamda cabinet mifam famlaba matungda lepkani lodina government ki quarter singda laisang sabagi chatnabi thadoksi aigi oiba apikpa wakhalon kya leinarakpana ngasi thokliba thokhaningdaba thodok wathok kya asi tholakpagi achoba lambi ama oiri haina su CM na phongdokhi even asi head no iba ko second ko kanna survey tawli langor gi maton ahum adang ani mali ko sagre infal bi hoina matak da kar ga infal se pajana ugo mafam ani sagre ko yahan matam na honorable prime minister modi ji na sanga khare atopa langor gi toba ma lei asi yong sarga ahum ji sarga na ko lampel gi huje ki leibak Sira kana koina keno oidoriba khoi restaurant ga thamdoriba adagi angang mayam sabon ga satlaga kohalla ga sanaga doriba mafam haitare na recreation center se asiga langor siga langor hill ahum siga cable car sanan no koi planning ne vision ne lambel pa se ne law ai koi na khalla ai koi le adu funding ga ri he ga ne se ne ji ka pajare asida pairi uchi mayam ga es nahan at the difference of bars, which is Makun maps, not the Udo maps. Now, after 109 years, Sigi varieties of bars, like the part of Udo map. Other way, Kara, scenes, Kara, Lambi, way, concrete road, Shamapadu. State ama saukhat bahai basida state aduda leiriba miyamgi punsil masamo fana leiba amadi hena wangba thakta hingba mathautai haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Phongdokrai wafama singase Anthropology Day gi thoram ama Manipur University gi Department of Anthropology na sinduna World Anthropology Post Congress 2023 Anthropology in Practice Health Culture and Security haiba hiramda international seminar ama Manipur University gi Centenary Hall da pangtokhiba thoram amada Minister Dr. Ranjan Phongdokhibani Thoram aduda Minister Dr. Sapam Ranjan, Danamanjuri University gi Vice Chancellor Professor N. Ras Mohan, Anthropological Society of Manipur gi President Professor K. Sarachandra, Allahabad University gi Department of Anthropology gi Hanagi Head of Department Professor Bijoy S. Sahay amadi, MU gi Professor N. Jibon Kumar Singna mathangsina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yaki. Thoram aduga mari lenina Minister Ranjan hai illegal immigrant kaya ama lamdam asa changsulakpa aduga amaramda lamdam asigi miyam marakta angang pokpaki chang hanthabana maram oiraga lamdam asida demographic imbalance ama lakhale miyamgi security da amadi miyamgi yaifa tharang singna ba mo ihalakle state asigi miyam marakta kidney nabagi chang wangkhalakpa kya thengnari lonana infertility ki changsu ka hena wangkhalakliba asi aikhoi puna nainaba mathautai haike For us politicians, when we speak in such gathering who are the experts in that particular field, I think it's always a challenge for us. So the day before yesterday, I asked Professor 𝐁𝐫𝐸 if he can give me some points how to speak, because it's such a vast subject and a very, very interesting subject. Anthropology, because many of my friends, even after taking a career in medicine or engineering, they change the subject, take up anthropology, and then appear for the UPSC and get through. I believe, it's such an interesting subject it is. And while I was just discussing, it is very vast. I don't think it has a boundary, as was rightly said. Maybe one day we will be going to the moon and studying about anthropology there. Achumaran khangdana lenga ki employee amabu miyam da lan uhana bokhana ba tobigano responsible oiba India gi citizen ama oina media da phongdokadoriba wafam adugi achumaran khangtolaba matungda phongdokpa mathautai Manipur gi luraba tanfam asta saro development committee koba organization amana lenga ki employee amabu miyam da lan uhana bokhana basi laibak thibani haina kakching gi DC Somorjit Salamna mahaki office da pangtokhiba pau gi mifam amada phongdokrai
ꯃꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯔꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯛꯅꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12ꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕ ꯗꯃꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯨꯛꯅꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ DCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯃꯤ ꯆꯦꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯊꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ DC ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 18ꯗ ꯁꯦꯔꯧ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯒꯠꯇꯨꯅ ꯗꯃꯤ ꯆꯦꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯗꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ DCꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ DCꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯀꯆꯥ ꯁꯤꯃꯤ ꯄꯛꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯛꯀꯥꯒꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯈꯤ ꯁꯦꯔꯧ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯗꯣꯏꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯧꯔꯨꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔꯗ ꯁꯦꯔꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯛꯅꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯃꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯥꯡ 23 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ 23ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ 23ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯝꯅꯥꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗꯕꯅ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥ ꯐꯔꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯨꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗ GDC ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ YAS ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯇ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ GDC ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩꯅ JCB ꯇꯇꯥ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯚꯥ 3ꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯣꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ngasi nongma nini sida semba pungloi loiduna sanaba yaraba afaba ground ama oina uba fanglani lan torasu nahasing sanaroi sing semgataba yade manipur ase sport ki power house ama oiribani masigi title manghanba yade habigi wakhalonda club na hajarubadage nongan dringaida thabak oina paikhat pirakbabu JDC Thinungaina YAS Minister Govindas Konthojambu haninga leitana thagatpa fongdorakli District Veterinary Officer Thobal gi Joint Director amadi Educational Gym Club Wangbal Part 2 Thongzauga khusamnaduna ngasi chayol ani chathagadaba celebration of Basant Panchami as 𝐍𝐞𝐰𝐬 ki manungchana ngarang awareness program amaga lonena sa san sing hidak kapthokhrei Wangbal Part 2 Thongzauda leiba Educational Gym Club ki ground da pangthokpa sa san sing hidak kapthokpa duda Sarugya Khiba Veterinary Officer Dr. Fajur Rahman Hai sa san singda naba foot and mouth disease FNMD amadi hui singda naba hemorrhagic septicemia anti-rabies vaccine gi matangda miyamda khanghanbaga lonena kapthokpani sandokanba laina kyadagi sa san sing bulapna thamnabagi damakta miyamna matam chana hida kapthokpiu hainasu miyamda appeal torakhe Fire Panchami ga mari lenana pangthokpa thoram aduda District Veterinary Office Thobal gi Veterinary Officer amadi staff single lonena Wangbal gi Veterinary Hospital gi doctor amadi staff sing su sarugya ke Panbayay ngarangi thoram aduda san chama aduga hui hodong hufutara hena hida kapthokhi hari
Tribal Area Autonomous District Council Tripura na sinduna ngasidagi horaga February 18 fauba Council asigi 𝐿𝐄𝐰𝐬 Play Center da chathagadaba invitation football tournament ta sarkya kadaba Pandam Football Academy Thobal Charangpat ki team ani ngarang Imphal thadokhrei tournament asigi chahi 15 ki kanglupta sanagadaba nupa macha 19 amasung chahi 16 gi kanglupta sanagadaba nupa macha 13 punna nupa macha 53 adu ngarang academy asigi official mga galonina Tripura ki tamang Imphal thadokhibani hare tournament asigi official oina under 15 years kida manager oina Lorenbam Niranjoy Costa Thodam Chandrakumar under 13 years kida manager oina Murangthem Bobby coach oina Thongam Brojen amasung medical kida Toijom Balei Meitei Sargyaki District Health Society Thobal Block Health Society Thobal amade joinems Imphal ga khusam naduna ngarang CHC Yaripokta Mari Suba Ayushman Baba campaign kam health mela pangthokhrei health mela adu ka mari lenana warol piraduna CHC Yaripok ki MO in charge Dr Robinson na phongdor kibada joya sigi September thadagi hoduna laibak asigi CHC singda tha khudingi asigumba Ayushman Baba campaign asi pangthokadabani ngarang pangthokliba mela asida joinems porampat ki tongan ba department ki specialist Dr. 𝐂𝐢𝐯 na atay staff sing gimiyoy kuntar una saba team ama amadi CHC Yaripok ki Dr. amasung staff sing yauna lem na analaying chathabani masida mathau taba hidal angthak sing sul lem na fanghan batan natana makhal kya gi test sing sul lem na fanghale lonena analaying ki lakliba miyam da health awareness program amasu pangtho I haike panbayay ngarangi health mela to the chest and respiratory medicine OBZ medicine ENT orthopedics pediatrics dermatology ophthalmology psychiatry surgery dental na chungba department sing hangduna specialist doctor kana laying jothake lonena Ayushman Baba PMJAY CMHT gi help desk hangduna Ayushman beneficiary sing verify tawtuna Ayushman card sing gen thopagi khudong jabasu fanganke paugi marathan atemba break amatang lominasi Welcome you all to UNAPA School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko lonya na hinglibaseng tamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu tamagi manungda hantaba ngamle. Kung hamanungay tibasu numit mga nigi manungda fahan bangamle. Bile sabadi nungsang nabasu jama na jama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu tamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oybasu tamagi manungda fagathan bangamle. Punamag natural oy ba hida makalna laing Germany. Hagjang na sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak jawagi matosu taroy. Kaya nakumaparo ginamak na si Maclexin Biro Diabetes Hospital Soibam Lekay Ayang Pali Road opposite Carquinos Jennings Hospital, Porompat, Imphal East near Punjab National Bank. Introducing a new challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of wellness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited sets, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Palma Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and rankers. ZFC Zen Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thobal. Mega Minds, empowering the aspirants. Breaking matungda mayam bu amkuna taram na ukchari makhataba pawasang pichari Thobal District ke 𝐿𝐄𝐰𝐬 dalaiba imoinu ahong achaube iben poki khubamda imoinu imagi anoba sanglen ama sanaba kidamak ngarang sana kununggi gas kulakpa
Kaisam Raghumanina Urep Uyung Tamkre Urep Uyung Tambagi Thoram Aduda 𝐁𝐫𝐤𝐬 Thawal Lop Wai Thawge Thomi Singh Khagemba Committee 𝐶𝐤𝐰 President S Gandaras Amadi Thomi Singh Thawai Miren Thomi Singh Amadi Laisangthem Apunba Lupki Convener Laisangthem Suresh Yauna Thomi Kyasu Sargyake Nongna Sagadaba Sanglen Adugi Urep Uyung Tamladuna Yaskulakpa Kaisam Raghumanina Fongdorakpada Ningsing Bathok Traba Matamdaki Kangleida Khubam Yabiduna 𝐿 Nakon Biribi Taibang Popi Lairenbi 𝐸𝐬𝐬 Ahong Achawbini Senglaba Khubam Len Asta Laibak Asigi 𝐿 Tunglam Chaki Damak Tung Koina Lehoragadaba Imagi Anoba Sanglen Ama Urep Uyung Tamlibasi Taibangbu Sembiba Mapuna Thousand Biba Oirashano Ngasi Lamdam Asida Tangdu Leitadaba Amati Charang Nabakya Thoklibasi Ngasi Haiba Numit Asidagi 𝐸𝐬𝐬 Imana Nakon Sanbiduna Tangdu Leitaba Lamdam Ama Oirakba Oirashanu Haina Fongdolaki Senglaba Khubam Len Asida Laibak Asigi 𝐿 Tunglam Chaki Damakta Oihoragadaba Lairenbigi Anoba Sanglen Laisang Chanabagi Damakta Urep Tamjaba Masida Taibangbu Sembiba Mapuna Mapu Thousand Mangan Pibiba Oirashanu Hainasu Malem Laipai Jaduna Sidaba Mapugi Mafamda Hana Punem Jari Ngasi Laibak Asida Charang Naba Pibam no Humduna Tangdu Leitra Daba Taibang Thawai Kayagi Awabagi Mikap Kona Langoi Chanduna Mairi Lakta Iraq Naribasing Kunamak Ngasi Haiba Numisidagi Taibang Popi 𝐸𝐬𝐬 Ahong Achawbina Ing Chikna Nakon Biduna Tangdu Leitaba Ing Tapa Nungsinabagi Thawrina Punminaba Sana Laibak Ohenbirasanu Loshilakpada Mareba Pausing Omana Pijari ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯇꯥꯇꯥ 407 ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯇꯣꯔꯕꯥꯏꯛ ꯑꯃꯒ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯣꯇꯣꯔꯕꯥꯏꯛ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ Amadi National Games Village Langolda Nongna Saba Alternate Housing Complex Amangasi Manipurgi Chief Minister Nongthamam Birena Sangakre Hoziki Wendy Norris Mindona Sandokchariba Manipuri Pau Matan Salusinjare Midyang Tabiri Pamayam Pumna Mapu Amukana Kurumjari